Ko sme, taj može. Ko ne zna za strah, on ide napred. Ove reči poznate su danas svakom Srbinu. Svi znaju da ih je izgovorio čuveni vojskovođa Živojin Mišić. Manje je pak oni koji znaju da je čuveni vojvoda učestvovao u 6 ratova, da je bio 3 puta penzionisan i da je celog svog života sklapao, što kaže naš narod, kraj sa krajem. Život je duga i teška borba. Tim rečima je započeo svoje memoare vojvoda Živojin Mišić na bolestičkoj postelji u Parizu 1920. godine. U toj jednostavnoj rečenici sažeo je cijelu istinu o sebi i svojoj generaciji. Neumitna smrt ga je omela da završi memoare i ostavi sve željene poruke novim naraštajima. U svom dugom životu, prepunom iskušenja, nepokolebljiv, istrajan u službi i u idealima svog naroda, potpuno je sagoreo u 65. godini svog života i preselio se u večnost i istoriju. Živojin Mišić rođen je 19. jula 1855. godine u mestu Struganik kod Mionice, odnosno Valjevo. Rođen je kao 13. dete u seljačkoj porodici. Sa 6 godina već je počeo da čuva koze. Naime, Živojin Mišić u svojim memoarima piše da i pored toga što je bio omiljen kod stoke i kod koze, jer je non stop u džepu držao komad soli koje su koze volele da ližu, ipak dolazio često u probleme. On navodi da su koze najlukavija bića koja postoje i da su u stanju da namirišu kupus na 3-4 kilometra. Dovoljno je mala nepažnja ili da zadremate da one pobegnu, upadnu kod komšije, pojedu taj kupus, a posle, pored štete koju ste morali da platite za onog ko je čuvao koze, sledovale su i dobre batine. On navodi čak i primere kad ga je brat nekoliko puta zbog toga tukao i te traume on opisuje u svojoj biografiji kao nešto najteže što mu se dogodilo u životu. Sam Mišić je vrlo slikovito ispričao kako mu životni posle uspešno završenog skoro 4-godišnjeg kursa čobanina i vodiča volova nije tekao bez problema. Naime, s obzirom da je bio nežnog zdravlja, roditelji su se odlučili da ga upišu u osnovnu školu kad je napunio 10 godina. Ali njihovoj nameri ispriječio se seoski kmet. U to vreme kmetovi su bili predstavnici vlasti u selu i seljaci nisu mogli činiti ništa bez njihove prethodne saglasnosti, pa čak ni upisati decu u školu. Prema tadašnjem važećem zakonu o ustrojstvu osnovnih škola u Knjaževstvu nisu postojale nikakve smetnje za upis mladog Živojina u osnovnu školu. Posle dugog ubeđivanja, kmet je na poslatku pristao i Živojin je krenuo u Ribnicu, u tamašnju školu 13. oktobra 1865. godine. Na inicijativu brata prelazi u Kragujevac, gdje će završiti osnovnu, a zatim upisati i gimnaziju. Iz gimnazije Živojin Mišić će preći kasnije u gimnaziju u Beograd iz Kragujevačke, gdje će posle upisati i Vojnu akademiju. U toku školovanja prvih 10 klasa Vojna akademija razvila se u značajno školsku, naučnu i kulturnu instituciju. Škola je bila internatskog tipa u neposrednoj nadležnosti Ministarstva unutrašnjih dela. Smeštena u novoj zgradi na uglu Nemanjine i Kneza Miloša, koja je upravo sagrađena za akademiju 1850. godine. Pri izboru kandidata posvećivana je posebna pažnja i zahtijevalo se da su kandidati dobrog vladanja, da su sa primernim rezultatom završili filozofske ili gimnazijalne nauke i da su dobrog telesnog stasa kako bi bili u stanju kad bude potrebno ratne napore i izdržati. Iako je već sljedeće godine proširena uloga artiljerijske škole, broj pitomaca se nije povećavao u prvim godinama rata. Na akademiji je također bio osrednji student. Kažu da je, on govorio da je njegova budućnost bila predviđena tako da popunjava samo rupe u trupi, a nikako da bude oficir od koga se nešto više očekivalo, kao što se na kraju dogodilo sa Živojinom Mišićem da postane jedan od najvećih stratega srpske vojske u istoriji do dana današnjeg. Kada su Živojin Mišić i Stepa Stepanović bili na 2. godini školovanja u akademiji, u proleće 1875. godine Srbi u Hercegovini podigli su ustanak protiv turske tiranije. Prve vesti o ustanku snažno su ustala sa javno mnjenje u Srbiji. Od kneza Milana i vlade narod je zahtijevao da Srbija odmah priskoči u pomoć braći preko Drine
i objavi rat Turskoj. Knez je međutim s razlogom strahao da bi mala Srbija sa neobučenom i slabo naoružanom vojskom milicijskog tipa, bez potrebnih novčanih sredstava i međunarodne podrške, mogla da pretrpi katastrofalan poraz protiv ogromne otomanske imperije. Živojin Mišić učestvuje u čak 6 ratova. Interesantno je da u prva 2 rata srpsko-turska on učestvuje kao pitomac Vojne akademije. Neposredno pred polazak Valjevskih brigada na front, Živojin Mišić i njegovi drugovi sa akademije unapređeni su u čin narednika. Druga Valjevska brigada, u čijem sastavu je bio Kolubarski bataljon, u kome je instruktor bio narednik Živojin Mišić, krenula je na marš sa Krušika preko Mionice i Kruševca prema Aleksijevcu. Kada su stigli na prenoćište kod Trstenika, do njih je već dopirala topovska grmljavina. Proneo se glas pukovnika Koste Vučića da je vojska prešla granicu i napada Turke. Dakle, rat je počeo. Treći rat u kome je učestvovao mladi Živojin Mišić počeo je bez opravdanog razloga. Vođen je krajnje nestručno i završen je veoma tragično sa dalekosežno negativnim posledicama na međunarodni položaj Srbije i ugled vojske. To je bio rat kralja Milana koji je poveo protiv Bugarske 1885. godine. Velike evropske sile nisu odobravale Milanovu ratobornu politiku, osim Austro-Ugarske, u čija je kola kralj Milan upregao Srbiju posle Berlinskog kongresa. Bečki vladajući krugovi želeli su poraz Bugarske jer su u tom vidjeli slabljenje uticaja Rusije na Balkanu. U aprilu 1901. godine Mišić je unapređen u čin generalštabnog pukovnika, a narednog mjeseca postavljen je za komandanta Beogradske pešadijske brigade. Za komandanta Drinske divizije postavljen je naredne godine, 14. maja. Na toj dužnosti ostaje sve do majskog prevrata 1903. U vreme prevrata Mišić je bio na mjestu komandanta Drinske divizije oblasti u Valjevu. Vest o ubistvu kralja Aleksandra i kraljice Drage uzbudila je javnost. Mada je Mišić bio u prijateljskim odnosima sa Aleksandrom, on je kao sav svet u Srbiji video i osjećao da kralj svojim neodmerenim postupcima u odnosu sa političkim strankama često menja vlade i spoljno-politički kurs zemlje suspenzijom ustava i građanskih sloboda, a naročito posle ženidbe sa, kako se u javnosti smatralo, problematičnom udovicom, znatno starijom od njega, i tako je navukao na sebe jednu veliku odbojnost u narodu. Takvim ponašanjem izazvao i nezadovoljstvo slobodumnih političara i mlađih oficira koji su se okupili oko Đorđa Genčića i dogovorili da ga nasilno uklone s prestola i spasu državu od propasti. Mišić je za vrijeme prevrata kao lojalan oficir savezno obavljao svoje dužnosti komandira Drinske divizijske oblasti. Nakon 1903. majskog prevrata, nakon prvog penzionisanja, a bio je penzionisan isključivo zbog toga što su zaverenici smatrali da je Živojin Mišić bio bliži porodici Obrenović, koja je svrgnuta u majskom prevratu 1903. kada je grupa zaverenika, predvođena Dragutinom Dimitrijevićem Apisom, izvršila masakr nad kraljevskom porodicom Obrenović i uklonila taj prvi krug, negde kaže oko 100 bliskih što oficira, što političara, bliski porodici Obrenović, čak i članova porodice Mašin, da su oni na taj način želeli da sklone i Živojina Mišića, koji je bio adjutant kralja, jedan od adjutanata kralja Aleksandra Obrenovića. Posle ubistva kralja Aleksandra Obrenovića 1903. zaverenici su izabrali princa Petra Karađorđevića, unuka slavnog Karađorđa, za novog vladara. Tada je putnik reaktiviran, unapređen u čin generala. Kao oficir velikog ugleda i izuzetnih sposobnosti u vojsci, putnik je postavljen za šefa generalštaba. Pri dolasku na novu dužnost postavio je kralju Petru uslov da za pomoćnika dobije pukovnika Mišića. Kralj se složio, pa je Živojin Mišić došao u Beograd i ostao na novoj dužnosti od juna 1903. do marta 1904. godine, kada je bez valjanog razloga penzionisan. Četvrta armija je imala oko 100.000 boraca. Po naređenju načelnika štaba Vrhovne komande generala Mihajla Svova 30. juna od 2 po ponoći iznenada je počela energične napade na srpske položaje od Crnog vrha do Krivolaka. Tako je počela 9-dnevna bitka na frontu dugom 75 km. To je bio najduži front u dotadašnjoj istoriji ratovanja. Rešenje
bitke nalazilo se u proboju fronta jedne ili druge strane. Srpska predstražna odeljenja su bila potpuno iznenađenja, pa su ih Bugari lako zarobljavali ili ubijali. Budući da su imali inicijativu, Bugari su uspjeli da osvoje više značajnih položaja. Cilj Bugara je bio da razdvoje Srpsku prvu i treću armiju i da osvoje ključne položaje po dubini srpske odbrane. Kada su u vrhovnu komandu stigli izveštaji da Bugari preduzimaju opšti napad, vojvoda Putnik je naredio da odmah krene pomoć Drinskoj diviziji. Također da Grci grupišu 3 divizije na Dorijanskom jezeru u pravcu Bregalnice. Time je najteža kriza na Bregalnici prvog dana prebrođena. Naime, vojvoda Putnik je tražio da se linija na kojoj će se prihvatiti udar pomeri, da ona bude iza Bregalice, nekim rezervnim položajima, čemu se Živojin Mišić oštro suprotstavio i zastupao svoju teoriju da se treba braniti na postojećim linijama. On je to pravdao da bi se poljuljao moral kod vojnika ako bi se iole, pa čak i tako malo koliko je predlagao vojvoda Putnik, bili pomerili. Putnik je saslušao i uvažio je mišljenje Živojina Mišića i to je prvi put da Živojin Mišić pokazuje snagu svog karaktera, gde mu se nakon te bitke dodeljuje onaj prefiks kremen kamen čovek. Jer u svim kasnijim odlučivanjima Živojin Mišić je bio dosledan onome što je naumio i onome što je smatrao za ispravno. Posle završetka rata sa Bugarskom, Mišić je po drugi put stavljen u penziju. Kao povod za penzionisanje iskorišćena je albanska pobuna i upad albanske neregularne vojske na srpsku teritoriju u septembru 1913. godine. Svi faktori austrougarske agresivne političke elite smišljeno su čekali povod za rat protiv Srbije. Atentat na austrougarskog prestolonaslednika, nadvojvode Franca Ferdinanda, koji je izvršio Gavrilo Princip na Vidovdan 28. juna 1914. godine u Sarajevu, iskorišćen je kao povod. Pred samo izbijanje Prvog svjetskog rata, Živojin Mišić je ponovo reaktiviran i postavljen za pomoćnika načelnika štaba Vrhovne komande. Reaktiviranje se pokazalo kao pravi potez jer se uz ostarelog i bolesnog vojvodu Putnika, čije zdravlje je bilo ozbiljno narušeno, ponovo se nalazio jedan energični Mišić. U to vreme Putnik se čak i nalazio na lečenju u banji Bad Gleichenberg u Štajerskoj, jugoistočno od Graca. I po prijemu depeše o ultimatumu, Putnik je odmah krenuo u Srbiju. Međutim, mađarske vlasti su uhapsile vojvodu Putnika i objavile tu vest kao najveću senzaciju u tim trenucima. Međutim, vojni krugovi u Beču nisu mnogo marili za ostarelog i bolesnog Putnika, čak su i smatrali da je bolje da on komanduje srpskom vojskom nego neko od mlađih generala, pa su telegrafisali u Budimpeštu da ga puste. I u ovom periodu upravo Živojin Mišić je odlikovan spomen krstom za zasluge u Drugom Balkanskom ratu. Do Putnikovog povratka za vršioce dužnosti imenovan je general Stepa Stepanović, komandant druge armije, dok se na položaju pomoćnika nalazio general Mišić. I upravo su ova dva klasna druga u jedno teško vreme pripremili zemlju i vojsku za predstojeći rat. Po obavljenoj naredbi Vrhovne komande 25. jula sprovedena je mobilizacija i koncentracija trupa po tačno utvrđenim planovima, koje je tokom aneksione krize prethodno izradio vojvoda Putnik. Mobilisano je 11 divizija prvog i drugog poziva i jedna konjička divizija, kao i trupe trećeg poziva, što je ukupno negde oko 450.000 ljudi raspoređenih u 3 armije. Sa zakašnjenjem tek 6. avgusta Srpska i Crnogorska vrhovna komanda su završile zajednički ratni plan. U međuvremenu, dok su se austrougarske trupe gomilale na srpskoj granici, u zemlju se vratio i Putnik. Odmah po dolasku u Kragujevac 8. avgusta dočekali su ga regent Aleksandar, generali Stepanović i Mišić, potom pukovnik Živko Pavlović i drugi članovi štaba. Posle samo 4 dana, 12. avgusta, u Vrhovnoj komandi primljeni su izveštaji sa granice da su Austrougari otpočeli ofanzivu iz Bosne preko Donje Drine kod Loznice i Lešnice, a delovi ostalih korpusa su nastupali preko Srema, kod Sremske Mitrovice i Šapca. Prema razvoju ratne situacije, 11. avgusta neprijatelj je vršio demonstrativne akcije na cijelom frontu.
načelnik štaba vrhovne komande, vojvoda Radomir Putnik, nije dozvolio da bude zavaran, pa je istog dana uputio 3. armiju pod komandom generala Pavla Jurišića Šturma da uporno zadržava glavne snage Austrougarske 5. armije koja je napadala srpske zaštitne odrede na granici. 3. srpska armija bila je razvučena na širokom frontu od Šapca do Gučeva. U sljedeća 2 dana neprijatelj je zauzeo Šabac dok je svoju 5. armiju usmerio dolinom Jadra ka Valju. Vrhovna komanda izdala je naređenje da 2. armija odmaršuje prema Tekirišu i da sa 2 divizije uputi preko planinskog grebena i Verka i tu izvrše udar u levi bok neprijatelja. Međutim, general Stepa Stepanović je po dolasku na Tekiriš utvrdio da je rizično da se uputi na 2 austrougarske armije, pa je radikalno modifikovao plan vrhovne komande. Glavne snage 1. armije obrazovale su strategijsku rezervu vrhovne komande, dok su pomoćne snage ove armije imale zadatak da drže severni front od Golupca do ušća Kolubare u Savu. Ova odluka srpske komande u kojoj je Mišić zauzimao istaknut položaj dovela je do bitke na Ceru i prve savezničke pobjede u Prvom svjetskom ratu. Zapovijest vrhovne komande za ofanzivu zatekla je 2. armiju na maršu. Ona se u tom periodu kretala prema Šapcu sa ciljem da se spreči dalje nadiranje neprijateljskih snaga preko pontonskog mostobrana, pre nego što se orijentiše prema neprijateljskim snagama koje su nadirale preko Drine. U tom periodu Austrougarski 13. korpus uspeo je da prisili srpsku 3. armiju da se povuče na položaj iznad Zavlake. Da bi podržao taj prodor, general Poćorek je naredio da se 42. Honvedska divizija i 6. armije, koja je bila orijentisana za dejstvo na Užičkom pravcu, prebaci na pravac Ljubovija, Pecka i tako pomogne korpusu. Srpska vrhovna komanda, tačno procenjujući namere neprijatelja, blagovremeno je reagovala. Upućivanje Moravske divizije 2. poziva na frontu kod Pecke ojačala je levo krilo 3. armije i zaustavila napad 42. Honvedske divizije. Iz 1. armije, koja je kod Uba bila u strategijskoj rezervi, upućena je Dunavska divizija 1. poziva u Mačvu da ojača Šumadijsku diviziju i Konjičku, dok je Timočka divizija 1. poziva stavljena na raspolaganje komandantu 2. armije. Drugog dana bitke neprijateljska artiljerija sa Iverka nanijela je velike gubitke kombinovanoj diviziji, što je uslovilo njeno povlačenje. Međutim, blagovremenom intervencijom Moravske divizije 1. poziva sprečen je glavni protivudar Austrougarske 9. divizije. I 4. dana, 18. avgusta, situacija na frontu je bila nejasna. Cerska operativna grupa je zauzela glavni položaj na Ceru. Na desnom krilu 3. armije izgubljen je važan položaj Marjanovića Vis i time su bili ugroženi pozadina i bokovi 2. i 3. armije. U Mačvi Austrougarski 4. korpus pojačavao je pritisak, pa je srpska vrhovna komanda izdvojila Timočku diviziju 1. poziva i prebacila je na desni bok 3. armije, a Timočka divizija 2. poziva je upućena u Mačvu radi pomoći 1. armiji. Vidjevši novonastalu situaciju na frontu, komanda 8. korpusa je 19. augusta naredila da trupe otpočnu povlačenje u toku noći. Takvo povlačenje je rezultiralo nekontrolisano osipanje 5. austrougarske armije. I tada se pokazalo da odluka vrhovne komande da izdvoji Timočku diviziju 1. poziva i uputi je u pomoć 3. armiji nije bila dobra, jer je predlog generala Stepe bio da se upotrebi za paralelno gonjenje neprijatelja severno od Cera, a prema Loznici radi zauzimanja prelaza na Drini. Da je njegov predlog bio usvojen, većina 5. armije bi pala u srpsko ropstvo. U bici na Ceru izbačeno je iz stroja oko 25.000 pripadnika austrougarske vojske. Srpska vojska je zarobila oko 5.000 neprijateljskih vojnika, zaplenila je oko 50 topova i velike količine drugog ratnog materijala. Gubici sa srpske strane nisu bili mali. Izbačeno je iz stroja 259 oficira i 16.045 podoficira i vojnika. Treba napomenuti da je poražena austrougarska vojska prilikom povlačenja iskalila svoj bes nad nedužnim stanovništvom Mačvi i Podrinja, gdje je počinila masovne zločine. Profesor kriminologije iz Lozane, dr. Archibald Rice, koji je na poziv predsjednika vlade Nikole Pašića došao u Srbiju da posvjedoči o tom nečuvenom razbojništvu nad civilnim licima, obavijestio je svetsku javnost o varvarskom ponašanju trupa tobožnje kulturne austrougarske, što je izazvalo zaprepašćenje u cijelom civilizovanom svetu. Francuski publicista Henri Barbuy
Također je video ta zlodjela pa je o njima zabeležio i u svojim beleškama. Ova prva pobjeda saveznika u Prvom svjetskom ratu bila je u stvari početak kraja Habsburške monarhije. Njome je ratni početni operacijski plan Srpske vrhovne komande koji su izradili vojvoda Bradomir Putnik i general Živojin Mišić uspešno realizovali. Srpska vrhovna komanda majstorski je rukovodila ovom složenom operacijom. Njene odluke bile su smele i rizične, ali veoma dobro proračunate, čime je nadmašila u operativnom i taktičkom smislu mnogo hvaljeno komandovanje Austro-Ugarske balkanske vojske. Srpska vrhovna komanda i pored neizvesnosti neprijatelja na početku rata u potpunom podbačaju neprijateljske obavještajne službe znalački je uvodila u borbu potrebne snage i time obezbedila sigurnu pobedu svojim trupama. Ipak najveće zasluge za pobedu u Cerskoj bitci pripale su Stepi Stepanoviću koji je pravilno procenio značaj Cera za ishod bitke. Ličnim prisustvom sokolio je vojnike u prvim borbenim linijama za razliku od recimo generala Franka koji u svojim armijama komandao iz Janje s druge strane Drine. Za zasluge u Cerskoj bitci general Stepa Stepanović unapređen je u čin vojvode, najviši čin u srpskoj vojsci. Kolubarske bitke su došli do sukoba opet u mišljenju. General Mišić koji je tražio da se srpska vojska povuče duboko u pozadinu, da se srpska vojska tu osnaži, okuraži, kako je on govorio, nahrani i pripremi za kontraudar. Vojvoda Putnik nije delio to mišljenje i non-stop je govorio da ne treba ostaviti Beograd kao glavni grad na vetrometini. Posle, čak po nekim svedočanstvima, vrlo oštrih reči koji su jedni drugim izmenili, vojvoda Putnik je tražio pismeno objašnjenje za duboko povlačenje od strane tada komandanta Prve armije generala Živojina Mišića, što je ovaj učinio, te nakon što je dostavljen pismeni izveštaj i vojvoda Putnik se složio sa povlačenjem. Čak i da se nije složio sa tim povlačenjem, srpska vojska je već bila povučena do Gornjeg Milanovca. Neprijatelj je energično pritiskivao trupe u povlačenju s kojim je izmešana grupa izbeglog stanovništva zaplašenog stravičnim zločinima koje su izvršili Austrijanci za vreme prvog upada u Srbiju. Sve je to uticalo na pad morala i kod vojnika i kod starešina. Neki vojnici su čak napuštali svoje jedinice samo da sklone svoje porodice, pa se onda vraćali u borbu. Mišić je 16. novembra preuzeo komandu nad Prvom armijom, koja je u svom sastavu imala 3 potpuno iscrpljene divizije. U to vreme, nakon povlačenja sa valjevskih položaja, glavni komandant Austro-Ugarske balkanske vojske general Oskar Poćorek zaključio je da je otpor srpskih snaga skršen, pa je 19. septembra naredio da se energično nastavi ofanziva sa težištem protiv Srpske 2. i 3. armije i nastavi napredovanje prema Aranđelovcu i Beogradu. Zbog guste magle koja je prekrila puteve, neprijatelj nije uočio povlačenje Srba pa izostalo gonjenje. Kada je primećeno su srpski položaj na Suvoboru napušteni i da je Beograd evakuisan bez borbe, u redovima neprijatelja zavladala je euforija kao jasan znak da je srpska vojska na kraju svojih snaga. Zanimljivo da je obavještajna služba centralnih sila uhvatila i dešifrovala poruku gdje vlada Srbije opisuje kritičnu situaciju i vapi za pomoć i artiljerijsku municiju. Uhvaćeni telegram još više je pojačao uverenje da srpska vojska broji poslednje dane. Mišićeva odluka o povlačenju Prve srpske armije sa Suvobora upravo je omogućila da se steknu uslovi za toliko željenu kontraofanzivu. Pored toga, tome je i doprineo dolazak 1300 kaplara iz Skopskog đačkog bataljona. Oni su popunili komandna mesta u osnovnim jedinicama. U međuvremenu stigla je pozajmljena artiljerijska municija iz Grčke. Samo posle nekoliko dana srpska armija se preporodila. Umjesto Apatije se začuo Moravac. S druge strane, Mišić je na osnovu saslušanja zarobljenika došao do informacije o teškom psihičkom stanju austrijskim trupama zbog izdužene linije i lošeg snabdevanja. Na osnovu tih saznanja, general Mišić je zaključio da su nastupile najpovoljnije prilike za odlučujući napad srpske vojske. Tokom noći, jak mraz je stegao blatnjevi teren, tako da je artiljerija mogla da prati pešadiju. Čak je i stari kralj Petar, mada bolestan, došao na front druge armije da prati operacije i hrabri vojsku. Živojin Mišić je kuražio vojnike i govorio im da i najhrabriji vojnici beže i da to nije ništa strašno, ali da treba da se čvrsto suprotstave, da čvrsto prodiru u neprijatelja
i da je neprijatelj sada razvučen, da nema više doturanje dovoljno hrane, pošto je razvučen po čitavom frontu, što se ispostavilo i kao tačno. Dok je srpska armija lomila odbranu Austro-Ugarske 6. armije, u Beogradu su odjekivali pobednički zvuci fanfara i paradnog defilea u kome je učestvovao gotovo čitav kombinovani Austro-Ugarski korpus. Ulazak u Beograd slavljen je kao najveći nacionalni praznik jer se poklapao sa danom kada je car Franja Josif stupio na presto. Ali kada je svečanost privedena kraju, odjednom je kao grom odjeknula krajnje dramatična vijest koju je preneo general Franko da cijela 6. armija u toku dana odbačena unazad. Dan određen za odmor bio je otkazan, trupe koje su paradirale Beogradom odmah su upućene na front. Već trećeg dana srpske protivofanzive zbog nepovoljnog razvoja situacije na cijelom frontu, pesimizam počeo je da obuhvata komandante u Austro-Ugarskim štabovima. Poćorek je zabeležio u svom dnevniku da je već 6. decembra njegov štab spustio glavu. Kolubarska bitka doneće oreol pobednika, oreol najboljeg taktičara u srpskoj vojsci i zvanje vojvode Živojinu Mišiću. Viljem je izjavio: učinit ću čast Srbiji, poslaću na nju Makenzena. Feldmaršal Makenzen, poznajući Srbe kao velike patriote i odvažne branioce slobode, u naredbi svojim trupama saopštio je da ih vodi na srpski front i istakao: vojnici, vi ne polazite ni na italijanski, ni na francuski, ni na ruski front. Vi polazite u borbu protiv jednog novog neprijatelja, opasnog, žilavog, hrabrog i oštrog. Vi polazite na srpski front i na Srbiju, a Srbi su narod koji voli slobodu i koji se bori i žrtvuje do poslednjeg. Uoči napada Makenzen je saznao da general Šturm komanduje srpskom odbranom desne strane obale Dunava i setio se da su on i Šturm kao mladi pruski oficiri i dobri drugovi služili u istom garnizonu do 1876. kada je Šturm kao dobrovoljac stupio u srpsku vojsku i dobio srpsko državljanstvo i uostalom tu je i nastavio briljantnu vojničku karijeru. Treći put kada je Živojin Mišić ponovo suprotstavio se ovaj put i vojvodi Putniku, ali i vojvodi Stepi i vojvodi Bojoviću, bit će prilikom povlačenja naše vojske u jesen 1915. ka Albaniji. Naime, u novembru je doneta odluka Vrhovne komande da se srpska vojska povuče preko Albanije, o čemu su diskutovali i zasedali komandanti armije. Postojale su 3 takva savjetovanja, odnosno 3 sastanka. Na prvom sastanku se jedini usprotivio takvoj ideji vojvoda Živojin Mišić i rekao je da odbija da se povuče sa vojskom, da treba na Kosovu kao 1389. godine sačekati neprijatelja, da treba još jednom pokušati sa vojskom uraditi ono što je on uradio i tokom Kolubarske bitke, a to je pokušati snažan kontranapad. Ostale vojvode se nisu slagale sa time, sa njegovom idejom. Rekli su da je srpska vojska sada daleko slabija, da je demoralisana, da nema opreme i da ne bi uspeo ovakav kontranapad. Taj prvi sastanak se završio odlukom, potvrđenom odlukom vrhovnog komandanta regenta Aleksandra i načelnika generalštaba vojvode Putnika o povlačenju. Međutim, kasnije je Živojin Mišić tražio drugo savjetovanje i na tom drugom savjetovanju je doneo raspored trenutnih snaga protivnika, gde je objasnio da se nemačka armija povlači, da je bugarska armija samo ostala na jednom krilu i da bi u slučaju kontranapada to zaista uspelo i sa ovakvom vojskom kakva je sada. Nakon što je završio izlaganje, interesantno da je to usvojeno od strane svih ostalih komandanata. Sa tom jednom rezervom koja je ostavljena, to je da se izvrši dodatno izviđanje o položaju zaista stvarnog stanja neprijatelja i da se nakon toga odluči i izda konačna naredba o napadu. Treće savjetovanje dogodilo se sutradan i na tom savjetovanju su donekle potvrđena saznanja vojvode Živojina Mišića da se nemačka vojska zaista povlači i da na desnom krilu nema tolikog tereta koliko se oni mislili da će biti. Međutim,
saznanja što se tiče bugarske armije su pak bila lošija. To je da su oni daleko dublje nego što je srpska vojska mislila na levom boku. I plašili su se da u slučaju čak i proboja kroz centar može doći do opkoljavanja srpskih vojska od strane Bugara i da bi to konačno bila završena priča, odnosno da bi bilo zatvoreno povlačenje kao opcija srpskoj vojsci. Kako nije uspeo prodor u Makedoniju i spajanje sa ekspedicionim korpusom, vrhovna komanda je odlučila da se srpska vojska koncentriše na Kosovu, gde je trebalo da pruži otpor u odlučujućoj bici protiv neprijatelja. Posle prikupljanja glavnine vojske na obalama Sitnice, nakon dvomesečnih neprekidnih i iscrpljujućih borbi, vrhovna komanda je zaključila da više nema snage da prihvati borbu protiv mnogo nadmoćnijeg neprijatelja. Pokazalo se da je vojska utrošila sve rezerve hrane i municije, pa su vlada i vrhovna komanda odlučile da se trupe povuku na Jadransko primorje, da se tamo uz pomoć saveznika obezbede dovoljne količine brašna i drugih prehrambenih artikala, da se snabdeju hranom i odećom, da se reorganizuju i pripreme ponovo za stupanje u borbu. U naredbi vrhovne komande stajalo je da je kapitulacija najgore rešenje. Mišićeva armija uspešno je mjesec dana štitila glavninu od Andrijevice, gdje se zadržala do 3. januara kada je krenula prema Skadru, gdje je stigla na Božić 7. januara. Tokom boravka s armijom kod Andrijevice, vojvoda Mišić je doživio veliko razočaranje neprijateljskim ponašanjem tamošnjeg stanovništva prema srpskoj vojsci. Meštani su za obične namirnice isticali toliko visoke cene da se baš ništa nije moglo kupiti od hrane, pa su mnogi vojnici umirali od gladi. Živojin Mišić je, kažu, bio zaista ljut posle toga sastanka i da je on nakon toga otišao, povukao se srpskom vojskom, ali otišao za Italiju, a ne za krv. Dok neke druge tvrdnje kažu da je Živojin Mišić bio u tom trenutku bolestan i da je zbog toga ostao u Italiji, a ne je otišao u krv sa svojom vojskom. Ukazom vrhovnog komandanta od 5. marta 1916. Mišić je razrešen dužnosti komandanta armije. U međuvremenu Mišić je iz Brindizija otputovao u Napulj, gdje je ostao do sredine marta. Polovinom marta sa suprugom je prešao u Nicu. Sredinom aprila je otišao u Pariz na poziv generala Joffra, glavnokomandujućeg francuske vojske. Francuzi su ga dočekali sa počastima kao pobednika srpske Marne. Posle obilaska Zapadnog fronta vratio se na Krf u maju 1916. On je bio neraspoređen, šetao je po Krfu, svojoj supruzi Luizi piše da ne zna šta će da radi od dosade sam sa sobom, ničim se ne zanima, ali kada je došlo do otvaranja Solunskog fronta, vojvodu Živojina Mišića angažuju kao jednog od komandanata i desnom rukom generala Saraja, a neki kažu čak i sivom eminencijom, odnosno čovjekom koji je bio glavni strateg Solunskog fronta. Iz čega se može zaključiti da kad god je bilo gusto i kad god je trebalo da se ratuje, Živojin Mišić je bio reaktiviran i pozivan ponovo u vojsku. Živojin Mišić komanduje zajedno sa generalom Sarajom na Solunskom frontu, učestvuje u proboju Solunskog fronta i ponovo pokazuje da je čovjek kremen kamen i da njegove odluke niko ne dovodi u pitanje. U snažnu podršku saveznika, Srbi su se dočepali grebena Selečke planine i posle zauzeća Kote 12-12 neprijatelj je bio prisiljen da napusti Bitolj. Po izričitom naređenju vojvode Mišića, prvi u grad je ušao njegov sin, poručnik Aleksandar Mišić na čelu konjičkog eskadrona. Jedno je veoma dramatičnoj situaciji u kojoj se naša i saveznička vojska našle kod Soluna. Vojvoda Mišić je posle preuzimanja komande nad prvom armijom dao značajan deo u obezbeđivanju pobede srpske vojske. Naša vojska je uprkos nedovoljnoj podršci savezničkih trupa napredovala u toku ofanzive više od 40 km i ušla u dubinu svoje državne teritorije više od 20 km. Kada je srpska vojska konačno probila Solunski front 1918. godine, stigla je naredba da se stane, da se uspori. Živojin Mišić je pogledao taj telegram naredbe koji je dobio i rekao je prodiremo još žešće, još grublje u našu otadžbinu. Kada je došao do Niša, nije čekao naredbu, odnosno čak je naredba bila da se ne napada, on je izdao Stepi naredbu da krene sa osvajanjem Niša i u 3 dana osvojen je Niš. Takav prodor, bez ikakve logistike, bez veze sa komandom je neverovatan i
kao takav i zajedno sa Kolubarskom bitkom došao je na univerzitete i vojne akademije širom sveta, gde se pokazivalo kolika je hrabrost i koliki je voljni moment vojnika bitan. I tu je Živojin Mišić izrekao još jednu stvar, a to je da jedan koji hoće može više od dvojice koji moraju. Na sjednici ministarskog savjeta održano je 31. maja 2018. godine pod predsjedništvom regenta Aleksandra usvojeno je rješenje da se za novog načelnika štaba Vrhovne komande imenuje vojvoda Mišić. Ta promjena u vojnom vrhu izvršena je neposredno pred dolazak novopostavljenog glavnog komandanta savezničkih jedinica Franša de Perea. Kada je car Wilhelm saznao da su Bugari potpisali primirje u Solunu, uputio bugarskom kralju krajnje sarkastičan telegram. 62.000 Srba rešili su ishod rata. Sramota. Francuska narodna skupština istog dana, 30. septembra, pošto je saznala da je zaključeno Solunsko primirje, usvojila zaključak u kome se kaže od sada je Balkansko ratište postalo glavno. Taj uspeh jeste delo svih savezničkih trupa, ali na prvom mestu Srba koji, za razliku od saveznika, ni u jednom momentu nisu oklevali, bili su željni da uđu u svoju zemlju. Nakon Prvog svjetskog rata i nakon što se formirala 1. decembra 1918. godine Kraljevina SHS, Živojin Mišić je postavljen na čelo vojske, na mjesto načelnika generalštaba. Na tom mjestu je ostao prilično kratko zbog svoje bolesti, ali je za to vreme uspeo da se nekoliko puta sukobi sa regentom Aleksandrom zbog svog karaktera i zbog ove osobine o kojoj smo pričali, da je uvijek bio dosledan onome zašto je mislio da je ispravno. Ostalo je kao anegdota priča kada je regent Aleksandar, gotovo već kralj u tom momentu, došao kod Živojina Mišića i tražio mu neke podatke. Živojin Mišić rekao, sada ću da kažem adjutantu da proveri i da vam nađe taj podatak. On je rekao, zar vi to ne znate? Živojin Mišić je rekao, to je takva sitnica da ne treba da je zna ni redov, a ne načelnik generalštaba. Onda mu je već ljut i crven u licu regent rekao, pa zar je sitnica i kad je ja tražim? Vojvoda mu je odgovorio, kogod da je traži, sitnica je sitnica. Iako su imali i sukobe nakon Prvog svjetskog rata, a i tokom Prvog svjetskog rata, činjenica je da je kralj Aleksandar uvažavao izuzetno vojničke kvalitete na prvom mjestu Živojina Mišića. Iako je bilo nekih dilema da li je lojalan ili nije dinastiji Karađorđević, pokazao je tokom ratova da je lojalan Srbiji i to je itekako Aleksandar poštovao. I jednom prilikom, odnosno u aprilu 1919. godine, ga je čak poslao u Zagreb na veliki ceremonijal kada su velike mučenike hrvatske Zrinske vraćali iz Beča u Zagreb. Na toj manifestaciji je Živojin Mišić kao načelnik generalštaba zastupao kralja Aleksandra, bio njegov izaslanik. I danas je taj slučaj poznat posebno na društvenim mrežama gde je postao viralan, jeste Živojin Mišić o Hrvatima. Naime, nakon, odnosno 90. godine i 91. godine su kod profesora Stankovića na Filozofski fakultet novinari Politike doneli jedno svedočanstvo, odnosno zapis adjutanta vojvode Živojina Mišića, čuvenog Milorada Pavlovića Krpe, u kome on navodi da je bio svedok razgovora kralja Aleksandra i Živojina Mišića nakon što je Živojin Mišić došao iz Zagreba, gde ga je uputio kralj Aleksandar da vidi kako je stanje među Hrvatima. I ne samo to, navodno je trebao da obiđe 7 nekih gradova u Hrvatskoj, Split, Sisak, Glinu, Osijek, i da razgovara sa ljudima, da vidi kako je stanje povodom formiranja nove kraljevine, šta Hrvati misle o tome i da prenese kralju Aleksandru. Kada se vratio Živojin Mišić, rekao je da, između ostalog, da sa Hrvatima ne treba imati ništa, da su oni hulje,
da samo žele svoju stvar, odnosno svoju državu i da će oni izdati Srbe kad tad. Te mu on savjetuje da što pre raskrsti sa Hrvatima. Istina je pak sasvim drugačija. Prvo, Živojin Mišić nije bio u martu kada se navodi po tom zapisu, koji je inače kopija. Postoje mnogi profesori sa kojim sam ja između ostalog i pričao, koji su pokušavali da nađu original tog dokumenta i njega nema nigde. On po formi negde liči na zaista zapise i dnevnike koje je ostavio Milorad Pavlović Krpa, ali autentični nisu. Znači, ili se čuva kao sveta relikvija ili je falsifikat. A pre će biti da je falsifikat zbog činjenica koje idu u kontra tome. To je ovo što sam rekao, prvo da Živojin Mišić prvo nije bio tada. Drugo, zbog protokola koji je bio predviđen, Živojin Mišić nije mrdao iz Zagreba, jer je zastupao kralja. Znalo se kad, tačno u minutu, kad gde treba da bude. Treće, po broju tih gradova i rastojanju između njih, jedino da se vojvoda teleportovao, jedino je tako mogao da stigne na sva mesta, a onda tamo navodi, došavši iz Splita, gde nije bio, zaključio je da je razgovarao negde detaljno sa 2000 ljudi i da napravio zapisnik o tim susretima. To nije takođe moguće, jer u 2 dana nije bilo moguće biti na svim tim mestima i nije moguće razgovarati sa 2000 ljudi. Čak po nekim zapisima, Živojin Mišić kada se vratio iz Zagreba bio je pozitivno iznenađen i prijemom i srdačnošću tih ljudi. Ali je zloupotrebljen i iskorišćen je za tu nacionalnu ostrašćenost početkom 90. godina i sukob sa Hrvatima. Da se jedna veličina, koja gotovo da nema mrlju kao što je Živojin Mišić, zloupotrebi i upotrebi u dnevno-političke svrhe. Mišićev stav treba razumeti kao reakciju na pretenzije Zagrebačkog narodnog vijeća, koje je liniju Osijek-Šamac označilo kao krajnju granicu razmeštanja srpske vojske prema zapadu, pretendujući na to da nad svim bivšim teritorijama Austro-Ugarske uspostavi svoju vlast. Mišić je tražio da potpukovnik Simović upozori članove Zagrebačkog vijeća da Srbi neće dozvoliti da se uspostavi nikakva granica na Dunavu, Savi i Drini sa one strane stare Austro-Ugarske granice. Živojin Mišić je svoju suprugu Luizu upoznao kada je imala 16 godina u Aranđelovcu. Njen otac Friedrich Krinker, švajcarac nemačkog porekla i beogradski građevinski preduzimač, gradio je hotel Staro zdanje u Bukovičkoj banji. Uz hotel Friedrich je sazidao sebi i svojoj porodici vilu. U leto 1881. godine Krinkerovi su letovali u Aranđelovcu, a u isto vreme potporučnik tada Živojin Mišić je imao manevre u okolini. Na balu koji su priredili Aranđelovčani u čast vojske, na balu su bili i Luiza sa svojom porodicom. Mišić je na balu tražio dozvolu od roditelja da igra sa Luizom i mada to roditelji nisu odobravali, Luiza je pristala. Tokom cele večeri plesali su zajedno i ljubav je planula na prvi pogled. Međutim, bilo je prepreka njihove sreće. Luizin otac Friedrich nije odobravao veritbu svoje ćeri sa Živojinom, jer kako ga je on opisao, on je seljački sin, oficir sa malom platom, koji je često mogao biti premeštan, a glavni problem je bio taj što im vere nisu bile iste. Zbog takve očeve odluke, Luiza je pobegla za Živojina, pa joj otac nije dao miraz. Venčali su se 30. oktobra 1884. godine u Beogradskoj Vaznesenjskoj crkvi. Imali su 6 dece, sinove Radovana, koji je bio bankarski činovnik. Zatim su imali Aleksandra, koji je bio upravnik Vranjske banje. Imali su Vojislava, inženjera agronomije, ćerku Eleonoru, koja je najpre bila udata za Bogdana Anđelkovića, oficira, a posle njegove pogibije za Mihajla Markovića, apotekara, i Olgu, udatu za slikara Milana Milovanovića, odnosno Anđeliju, koja se nije udavala. Najstariji sin Radovan i srednji sin Aleksandar bili su u borbenim jedinicama 1912. i 1918. godine. Mišić bi i najmlađeg sina poslao u vojsku da nije bio maloletan, ali on kasnije učestvovao u Drugom svjetskom ratu na strani partizana.
Luza je 1943. godine zbog protesta, pošto su Nemci streljali sina Aleksandra, promenila protestantsku veru, prešla je u pravoslavlje i uzela ime Magdalena. Interesantne su i fotografije Živojina Mišića sa sinovima na Solunskom frontu. Za razliku od vojnih liferanata koji su svoju decu sklanjali, pa i političara, znamo priču o Radi Pašiću i njegovom mondenskom životu u Monte Carlo i u Parizu, interesantno da je Živojin Mišić svoju decu vodio sa sobom i da su ratovali na najtežim mogućim mestima, zajedno sa ocem. 20. januara 1921. godine preminuo je vojvoda Živojin Mišić. Zbog teške i neizlečive bolesti vojvoda je bio prikovan za krevet u vojnom sanatorijumu na Vračaru. Regent Aleksandar ga je posetio sa jednim odredom vojske u sanatorijumu i tom prilikom održao govor u kome je obolelom vojvodi biranim rečima odao najveće priznanje za predanu službu. Potom je mešovit odred vojske pred sanatorijum održao defile u čast vojvode Mišića. 21. januara 1921. godine na hiljade Beograđana i Srba su ispratili vojvodu na večno konačište. Vojvoda Živojin Mišić sahranjen je u Aleji Velikana, gde mu je 22. godine izgrađen spomenik. Neposredno pored vojvode Živojina Mišića danas počiva Milunka Savić. Ovo je bila priča o vojvodi Živojinu Mišiću.